Nih mare siapa dah nih? Nih ada 5 juta mana? Ini berat ini. Ini ada siapa? Ini ada dong lah siap ini biar. Oh, beli main bawa body bejak sitang. Beli ini sitang. Nih gocek jam berapa? Itu aja bejak. Salah timpalnya bang. Wih. Beli ling semangat sampai botong air kene no bisa mencir siap jangan lagi lena nih Toh si bu nyemuin sajaan ngewel yang sing nih pecil beli kene madan enak siap langka namanya lo tawang lo nih lijo asal usul siap ini nena siap hasil persilangan antara cicak versus buaya bang tawang lo nih makanya ke sini udah di hasil siapnya langka tinggalin doh bang tawang lo. apa orang beli cicak versus buaya tuh bungut beli nih buaya Boy, bungut awak ya orang buaya. Mentuban daripada nyai itu sih nyai berarti lubang buayanya berarti. awak orang lubang buaya mana saja toh siap puput pecil awak sendan pecil Nah, yang masalah mecil loh tuh si len bade galah yang tuh pedangnya baru lo yang lemah ini pecil beli lo si jag liuan nak yang ngintip beli jangan ngidang dogen masaud bang masalah mecil yang nomor 1 ajan buaya nang may malu najak gedag basangnya cek siapa itu sana tampah cai lagi tampau kan 5 juta ragu rupiah ngomel beda ingin lo toh si jag ganteng siap beli nih kan oh gandang siapa daripada cai pun malu mecil siap beli gayanya nilenan mana cek bu tengai kini najak gedag basangnya sekan do siapa itu tambah nah lo jani mau beli kan cuma gaya lenan malu tapi ingat nyanan banget beli mecil lo nah cepat